yung Patrick min pli ya kani kajikig Uba Pius Marwedi ubadi UMLA bat MDC Jongrani Kor Constituency hakakat Patrick urampang arjar arwi layo pan pli perda ya lai tili jingking kata ka jingking pun penyesno ya ko surok Mahesh Kola ya Derenggiri kabla pentre lingba ka scheme RIDF RPR bat arpulai haka jinglut kaba lakot hadu kumba khalai klur tingka de kasangsan jo ne kalong lai kelut de bro lai keli na kaliang jo kontraktor la treba bat la ban pendap bangin ala ri hiru ban yo play ha kaneka sni ya kaneka jingking de gum bangi suban banbiang ba kaneka jingking kumbang omne kabarnya connect bat kiwi pat kisnong iba don marjan kamtam ya ka west kashil de ngina pun kre ya ka jingking idon nyau teli ngila pendap sau teli kubarang sa salai teli bat am tangga jingking re ngila stang menta ban trei ban pendap ya ka surok ben connect pat syai kiwi district kidon kani katuk ni katuk ani kilometer kiba ngila yo sanction but kidon pat kiba ngidang sa ban pendap ya kaneka surok अभी जो लोग उस तरफ ज्यादा सोखलम का जगह में अभी आराम से मौकरवाद जा सकता स्टडीज के लिए रानीकोर और शिलोंग तक भी रात भी अब लोग आराम से आके आ जाएगा जा सकता और दूसरा तरफ में ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अभी जो हम लोग सप्लाई में पीडीएस सिस्टम देता अभी वो सब किनार गांव हम लोग ये राशन वगैरह वगैरह आप लोग को दे सकता है तो हर जगह में जो रोड्स आएगा ब्रिज आएगा वो जगह बहुत फायदा हो सकता और एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी अगर कुछ प्रॉब्लम गांव में होगा ये पुलिस लोग मेरा पुलिस ऑफिसर्स भी जल्दी जल्दी आ सकता और देख सकता ये क्या प्रॉब्लम है कुछ सॉल्व कर सकता है Not